uLimit Nala uthi okay, nansi-ke imicimbi ewu-29, ngithi ngiphinde imicimbi ewu-29 enginesiqiniseko sokuthi ngizoba khona kusukela kusasa, asidibane kulezi ndawo. Eminye ke asikakhonfirmi lutho nayo, uzwile, eminye ikhona. Sanibona, siyanibingelela, this is Ndlovu Kasompilo TV channel le sikhuluma kakhulu endaweni yethu nomaskandi. Njengamanje sibheka ubani, uLimit Nala. Uma ngibheka noma ngibuka nje isimo, ingabe bafethu lento yamakhosi yinto nje sesibambelele kuyo, ngabe into engasekho asazi. Othi-ke sibheke laphana-ke uLimit Nala uzohamba kanjani, uthini uLimit Nala? Ngeyi-15 ngeyi-16 rather zika-Agasti Indumezulu Maskandi Fest izobe ise-Newcastle, bese kuthiwa khumbula wethu ingoma ye-student e-UKZN ngeyi-17 zika-Agasti, ingoma yaseManzobeni eMbongolwane, ilocation bathi-ke ayakavezwa. Kuthi ngeyi-18 kube i-Eden Mogodu Monday, ngeyi-22 kube iBhinca Day Career Expo eNkandla eNkungumathe, ngeyi-23 lusikisiki West End Cafe, ngeyi-30 impucuzo Maskandi Festival, kuyobe kunzima kakhulu, kube nephinifa on flick e-ICC, ngeyi-6 kaSeptember East London Impolo Yabahlobo, kube nani futhi ngeyi-6 kaSeptember Umgubho Music Festival, ngeyi-13 i-Love Moment Spring Picnic eMandeni, bese kuba nanenye futhi i-event base-Potchefstroom Gumede Family Thanksgiving, ngeyi-20 Impumalanga Traditional Music Festival izobe iseMalahleni, phinde futhi baye kuphi eZigzag Maskandi Festival, ngeyi-27 lapho ezobe ibulala khona. Kube Sendix Bros Shisanyama aphinde aye endaweni Shisanyama, aphinde aye eBriscoe Junction eJoburg, aphinde aye eMthwalume, aphinde aye eSoweto Social Link Shisanyama, ngazo futhi i-27 September aye eKingzolithini My Culture My Root, angazi my bani futhi lapho. Maqhubeka kuya ngeyi-4 zika-October uya kuGatsheni Music Festival, phinde aye Harding Music Festival. Sijampe siya kuphi kuNovember ngeyi-8 kuyi-Cape Town Khayelitsha Maskandi Festival, ngeyi-29 zikaNovember kube kuyiMenzi Homecoming Festival, umgcagco kaMelusi noWelile, ngazo futhi i-29 zikaNovember. Mawujampa uya kuDisemba ngeyi-23 kuseBizana o-R Tambo Homage Concert, kuthi ngeyi-24 zikaDisemba kube ne-Port Alfred Gidana Stadium eCawa Music Festival. Ama-event asakhonfirmile-ke kusuka nje namhlanje kuze kushaye bani i-24 December. Manje-ke indaba yami-ke ila, ingabe lento yamaqhawe, ingabe lento yoqhawe lami, ingabe into engasekho, ingabe abanye bethu basabambele lento engasasebenzi engenamsebenzi walutho. Okungikhohlisa ukuthi-ke online nakuphi kuyabonakala ukuthi obani abarolayo, obani abaphethe, obani lokhu beyibambile. Lento sebenze more than a year, it's not like bayenze once off. Nayi nemicimbi yabakhulumela abafana, asazi-ke noma-ke into yoqhawe lami isasekhona yini, kodwa phela angeke ngikubalekele ukuthi ena abantu abathize bawenzile umehluko ku-music kamaskandi, bayidlalile indima enkulu. Kodwa mabona abafana abanjengoLimit, iy'nsizwa ey'njengoLimit ey'njengoMenzi noSminoff nobani bani, niyabona manje ukuthi-ke lento yoqhawe lami mhlawumbe ayisekho njengasekuqaleni. Le nsizwa-ke ikhuphuke kakhulu-ke izinga, ike yathi kuba nama-challenges ambadlwana nje laphayana before nje kube ne-Mother of All Maskandi Festival, yaze acabanga ukuphuma kodwa-ke egcina eqhubeka. Abantu abefila ngathi uMenzi i-album yakhe ibe nzima kakhulu-ke, indaba kinjalo-ke ibe nzima kakhulu i-album kaMenzi, kodwa you didn't vote, you were quiet, you didn't vote. Bamvotela-ke uLimit. Isebenza kanjalo-ke lento, akuyi ukuthi ubani onengoma enkulu, kunokuthi when it comes to voting abantu bafuna ukuvotela abantu. Niyayibona indaba, right? Asikho-ke lapho kulezi ndawo lensizwa ezobe ikhona lapho izodlala izonandisa. Namanje ngisabuza, ingabe le genge le ifike kule minyaka edlule nje embalwa, lento yoqhawe lami ngabe iqedile? Ngabe into yoqhawe lami into esiphele ubumnandi umsoco noma isasebenza? Asazi. Sizobona kwividiyo elandelayo. Ngisakahle, ngiyabonga.